Kordero o Kristo. Kalugurang mga kabataan, ingasal pantayanan, ngayon pong Domingong iti pagkasusyan tayo in Good Shepherd Sunday. Kilala tayong larawan ng Good Shepherd. Akakit tayo, kikiratamong Santo Papa. Akakit tayong Good Shepherd, karikiratamong Obispo, ampong pura parako. Tutong melong kotamo, inyang mente John Paul II. Pero mesaya tamo, inyang may kabayong tamong Santo Papa. Tutulang maliligalig ding pari nung alalang obispo. Huling obispo, yung pastol daring pari, ang poning metong at diocesis o archidiocesis. Tutong makaligalig nung alatang pura paroko. Etamo balo, nung nukarin tamo umang pari, bang magmisa, mamendisyon, mangasal, mag-bless baleng, as nanang katsura, potangalayang pura paroko, ing metong ang parokya. Ulingin pura paroko, ing pastol na ning parokya, at potangatin niyang pastol ing parokya, magpanatag tamulo. Araranasan tamo ing lugod ning maya kapastol, kapamilatan na ring pengari tamo. Tutong makalungkot, nung mete ni tatang mo, nung mete yapay mamu, nung alakang pengari, makalunos na ring anak, nung dagol lang alang pengari, podadugo dagol lang sa labusap, alang modo, uling alang migpastol, ampong mitoro karela. Podadagol la malnores la, uling alang minasikaso, king pamanganda. Podadugo panelang marinat, uling manasik alang manasikaso karela, king karelang imalan at kalinisan. Makalunos la ring anak, nung alang pengaring mamantami, magpakan at lilingap karela. My dear brothers and sisters, baluta na lang ding katangian na ning mayang apastol. Ing sukdula ning lugod ning mayang apastol, inyang dinaw ning piyena king krus para king kaligtasan tao. Ing sukdula ning lugod daring pengari tamo, potang darawang ding sarili da para king kapakanan tao. Pamagdawon piye, para karintawang kaluguran at kaluguran mo, ating gino kaluguran na katangan, good or bad, saints or sinners, dinaw ning piyena para kaya katao. Mayayakit siyang lugod ning maya papastol, potang lilingapan o ring masakit. Lakwan o ring 99 na yalang sakit, bang panintunaning metong, uling itang metong ay ita, katumbas niya ulaga ding 99. We are all equally important in the heart of Jesus. Inya po tang may bating yung metong, po tang atin yung problema yung metong, po tang malilili yung metong, in puso ning maya papastol, panalugsugan at pagdulapan, bane nga balik king kawan. At potang ikit na ne, kusana ne karingkayang pagod. Pangaulane at panumane, with tender loving care, at gawayang paralan, bang pumayap na ring sugat na. Ating maya papastol, mayayakit siya puso na, potang mamatawad siya. Potang makabuklat siya puso, para tanggapan nakatamong pasibayo. Ing puso ng Jesus, panayang makabuklat para mamatawad. Mayang apastol. The goodness of the heart of God can be experienced in the forgiving love of Jesus, in the forgiving love of our parents, in our forgiving love for one another.
My dear brothers and sisters, nung in Diyos mayak yang pastol, the question is, mayak tamo kayang tupa? The good shepherd and the good sheep is a relationship. Pati sinabi mong metong kang pastol at kang relasyon ka rin papastulan mo. Pati sinabi mong metong kang anak at kang relasyon ka rin pengari mo. Pati sinabi mong parishioner na ka ning Santa Monica Parish at kang relasyon king kang parish priest. The Good Shepherd Sunday reminds us of our relationship king akong Ginoo. Ing relasyon ning tupa king pastor, ing relasyon ning pengari king ayan anak, ing relasyon ning parishioner king gayang pura paroko at karing kaya benang parokyano. No doubt, Jesus is a good shepherd. But are we good sheep to the shepherd? Mayap yung pastuling Ginoo. Mayap tamo kayang tupa na ning Ginoo. Mayap ka rin pengari tamo. Mayap tamo kayang penganak. My dear brothers and sisters, nino'y mayap at tupa? Naano na rin katangian na ning mayap at tupa? Impong mayap at tupa, mapamintuya ang daking kamatayan. Podang dalada ni king altar of sacrifice, ing metong atupa, makatali ang matan. A little pool, the sheep will follow. Agyang balo ng dalada ni king altar, ning sakripisyo kin templo, bang parayan teka rin. Baloy po, Judaism is one of the bloodiest religion in the world. Almost 200,000 lambs are sacrificed at the temple. Nya malanam, malango, madaya, madugo. Nya rin tupa, potang makapila na to be sacrificed. Agyang baluda at akakit ng papatendo rin kalupa ng tupa. A little pull from the neck. He will follow. Ikera de king altar of sacrifice. Alang reklamo, alang sayingsing kapamintuan. My dear brothers and sisters, o tiyan nakatamo kaya inaos babi ning Ginoo. Katsura na pong pagkaramdaman. Ako yung pastol, ikayo yung kanakong babi. Ikayo yung kanakong damulag. Ikayo rin kanakong sese takis. Ay na sinabi ning Ginoo ita. Uli na din niyang katangian ng tupa ay ang makakit king babi at yung matsura yung daramdaman, babi. Nariyo galing babi. Yung babi pa siya inikot me, milaban kayo at ang war begins. Masakit siyang patok yan ng babi. Masya sa buntok ng babi. Pa siya inikot me, ikuta na ka naman. Lalong-lalo na nung balo ng katayan mo niya at kawan na yung pork chops. Arumi pagkasakit kayo. Patsemik talpak yung babi. E muna tulak masalesing babi. Mapatadya pa yung tali at mitagalan kayo ngayong oras. Mayag tamo kaya tupa o mayag tang babi? Mamir. Ikabay ng tawas na ng kasakit. Patukyan, alang ka ba mintuan king sarili mo? O tabong itamo may papangulyot tamo, antirem babi, sasakiting pamiotos. Nya sana, etamo pasakitan ing pamiotos, gawan tamong mayan at masaya, ing biye para karing aliwa. Kusang loob, taloban ing tupa, kusang loob na ing itaon, ing biye na, ing sarili na, king altar ning sakripisyo. Maging masakit at mabayad ning biye, potang may panigot tamo, potang sa nakatangkas siya sa buntok, sasakit ning biye king pamilya, potang maging pabayad tamo. Sana'y kayong anak, maging mapaminto kayo.
E na kailangan ulitan ni Mamo nga pulong beses, ing dapat mong gawan, bayo ka maminto. E tala sana pasakitan digmetong at metong, kingulining kesyasan tamo punto. Let us follow from the heart. Let us follow with joy. Let us follow in good and loving obedience. Ing metong atupa suffers in silence. Bali po potang papatenda ng tupa, tutulo yalwa, pero eya kikyak, eya guguleong. Idauning biyena in silent suffering. Tutulo yalwa, o nang eya guguleong. Agyang pang tiktak na ne batal. Ing babi, patsesiksak me batal, ang gaging santarita damdaman ng guguleong niya. Di nga liwa kaya katamo, maguleong daw. Ilang maya patupa. Di takmong bagay, sasaying na, as nanong kareklamo, as nanong kakwenta, ing tupa, nakwentahan ing dayana at ing biyena. Agyang parayan danig ing altar of sacrifice, in loving silence, idaunin ing tupa ing biyena. May ngarita mo sanang maya patupa. Iwasan tamo yung ugaling masayingsing, mariklamo, ampong makwenta. Tutong manon, nung patiding aliwang baryo, damdaman na yung reklamo tamo, at cheche boreche, king metong at metong. Tutong manon, nung babandera mo, king mabilo gayato, ing reklamo mo, ing sakit ng loob mo, ing sayingsing mo, karengaliwa. Mayab kang babi nung makanita. Excuse me for the word. Mayab kang babi, uling potandaral kakasakitan, guguleon ka, magreklamo ka, masayingsing ka. Sana etamo paano ganyan ing masayingsing. Willingly, gladly, let us offer ourselves, our time and treasure, talent for one another, with a smile, and let us learn the art of suffering in silence. Then kung babi elabas ang makialubilo, pachepe panuban may meto nga babi king kural, mipatayan lang yamunan, higit ko lang ining masana, kare nga dua kong mata.